arakoze cyane ikiremwa Angeli Mutabaruka Omentegre perezida w'urubambingwe mu Rwanda mw'isi no mw'ijuru yakoze cyane yatuzindukiye umunsi yatubimburiye natwe kadukomerezeho rero mu makuru y'imikino mu buryo bw'inshamake kangushimire wowe wahisemo kubana natwe wahisemo aya niyo mahitamo meza ukoze muri iki gitondo rwose ntabwo uri bwicuze guhitamo Radio 1 kuva ku isaha ya mbere kugera ku ya nyuma kwanga amasaha 24 kuri 24 uri kuri Radio 1 nta kwicuza kurimo rwose mu makuru y'imikino mu buryo bw'inshamake rero reka nkubwire ko kuri uyu wa gatanu FRVB ni ishyirahamwe ry'umukino w'intoki wa volleyball mu Rwanda bateguriye imikino ikomeye cyane kuri uyu wa gatanu beze ko bagenda bagira imikino imwe n'imwe y'amakipe atandukanye bagenda bahuza kugira ngo barusheho kugenda baryoshya iyi volleyball iyi weekend ishize niyabanje basigaye bongeye kongera kuzuza none Petit Stade ntabwo ari ibintu byari biherutse muri volleyball kubona Petit Stade yuzura hakinye ari imikino ya volleyball ariko iyi weekend nishize muri championnat no mu yindi mikino itandukanye twongeye kubona rwose ibintu bikomeye cyane muri volleyball imikino buzuza stade hanyuma kuri uyu wa gatanu rero babyise ngo ni Elite Friday nuko ngo ni APR izakina na Kepra mu bagore saa 12 hanyuma saa 2 APR mu bagabo ikina na Kepra urabona ko bagira gutya bakavuga ati turafata amakipe ifite abagore n'abagabo niba ari APR na Police niba ari Kepra na gutyo ubu rero kuri iyi nshuro noneho kuri wa gatanu babateguriye match za APR na Kepra haba mu bagore no mu bagabo bizaba bishyushye cyane nabonye kwinjira rwose ni 5,000 abantu batangira bagure amatike yabo ni hariya muri Petit Stade niho imikino iri kubera hanyuma reka mpite nihuta Ferwafa yamaze gutangaza amakipe yabonye itike yo kuzakina imikino ikurikiyeho y'abari munsi y'imyaka 17 ntago na Kavantara ku munsi w'ejo yari yabibashije wenda kamprofite musubize abari munsi y'imyaka 17 amakipe agomba gukomeza na amakipe abiri muri buri tsinda mbere na mbere itsinda rya mbere mu bari munsi y'imyaka 17 ryasojwe n'ikipe ya PRFC ku mwanya wa mbere n'amanota 25 Gorilla Football Club ku mwanya wa kabiri iri ni itsinda B n'amanota 23 itsinda A Umuri Sport Club iyi ni ya Jimmy muri sasoje n'amanota 19 hanyuma Muhazi United isoza n'amanota 18 inanganya na Gasogi nayo n'amanota 18 Musanze FC muri nditsinda ry'amajyaruguru yarasoje ku mwanya wa mbere n'amanota 28 yitwa Mahembe Football Training Center igira gutya isoza ku mwanya wa kabiri n'amanota 18 ubwo hazazamuka amakipe APR na Gorilla na Mukura azamuke Umuri Muhazi na Gasogi anazamuke Musanze na Mahembe na amakipe yose hamwe 8 hari uburyo bugira kuri butatu bari guteganya gukinamo bavuga bati se dufate dukora amanoka out amakipe agenda kuranamo imikino itirangira abandi batari ko abana bakeneye imikino myinshi ahubwo ni mukore turumwa ya makipe 8 ya mbere yongera kine hagati yayo imikino myinshi kweri abandi batari ku kibazo cya mikoro ingendo bikini bikiti twakoramo amatsinda abiri amakipe anukwayo nanukwayo abiri akazazamuka zakina kimwe cya kabiri ubwo yabarane birumvikana yazamutse mu matsinda abiri byose biracyari kurebwaho na komisiyo ibishinzwe muri Ferwafa kugira ngo tumenye ngo bazakina gute bizakurikiraho nibi hanyuma ubwo ibingibi hatagize igihinduka nyine amakipe agomba gukomeza naya ku makuru nkura muri Ferwafa nubwo batari babitangaza mu buryo buri officiel ubwo Kavantara arasubijwe Skafane zikipe cyane z'abato nabonye ku wa gatandatu yari ku kibuga hariya kuri Kagorigori Stadium yarebye imikino yose kuva saa 5 kugera saa 9 uyu Kavantara rwose yarahari ubwo ni byiza ntekereza ko agiye gukomeza agira ubavu aho ikipe ya Gasogi izakina muri iyi weekend Mitima Isaac yamaze gutandukana n'ikipe yo muri Arabie Saoudite yaramazemo amezi 5 yonyine agiyemo ni nyugariro w'umunyarwanda Mitima Isaac watandukanye n'ikipe yitwa Ali Zulfi yo mu cyiciro cya kabiri muri Arabie Saoudite nyuma y'amezi 5 gusa yigezemo amakuru avuga ko iyi kipe ariyo yahisemo gusesa amasezerano n'uyu mukinnyi ngo wabonye bitakunda rwose bitavamo aya makuru kandi nyuma y'uko Mitima Isaac amaze iminsi ari mu Rwanda nyine abantu bamubonaga bavuga ati ko abandi bari gukina uyu akaba ari mu Rwanda harya ubwo yikorera twa siporo aterura utuji ari muri gym ati bwo bigenda gute ikipe niyo yahisemo kuvuga ati twabonye bidakunda dushobora kuba twaribeshye iyo Mitima Isaac rero yatandukanye n'iyi kipe umukino yaherukaga gukina muri iyi kipe nuwo batsinzemo ikipe yitwa Ohodi Club tariki 3 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize uyu mugabo yari
yari yerekeje muri Al-Zouf yo muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri muri Arabie Saoudite mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize. Murabyibuka byateje na saga Rayon Sport yanga kumurekura, nawe avuga ko azagenda byanze bikunze, avuga ko ari amafaranga Rayon Sport imufitiye. Rayon Sport yanga kumuha release, leta biba birebire biza kurangira ayatanze, ndetse ariko byarangiye nyine ubwo bidakunze ko akomezanya n'iyi kipe. Imyugariro y'imyaka 27 rwose wazamukiye mu makipe y'Intare, ayivamo yerekeza muri Police FC, yakiniye amakipe nka Safapaka, yerekeza muri Rayon Sport. Ubwo rero agiye gukomereza ubuzima ashakishiriza n'ahandi. Amakuru aravuga ko ashobora kujya muri Omani, ngo hari ikipe yaho bari mu biganiro, ikipe yo muri Omani, ku makuru ahari kugeza ubu ngubu. Hanyuma rero tuve aho ngaho twerekeze Ferwafa yarayitangaje uburyo igikombe cy'amahoro kigomba gukinwa. Ubu twari tubizi neza ko ari hagati y'itariki 11 na 12, ariko tutazi ngo amakipe azakina tariki 11 n'ayahe, azakina tariki 12 n'ayahe. Ku itariki 11 bashyizeho imikino 2 gusa. Intare zizakira Mukura, Ishyorongi ku itariki 11. Abantu babyumve neza, ubundi kuwa kabiri cy'umwaka gitaha ni imikino y'igikombe cy'amahoro. N'ubundi ku itariki 11 AS do Kigali izakira Vision kuri Kigali Pele Stadium, ubwo ni kuwa kabiri. N'ubundi indi mikino yagiye kuwa gatatu, Nyanza izakira Police FC, Amagaju azakira Bugesera, Rutsiro izakira Rayon Sport, AS Muhanga kuwa gatatu izakira Gasogi United Football Club, Musanze izakira APR FC, ubwo ni kuwa gatatu birumvikana ku itariki 12. Hanyuma City Boys na Gorilla bakirire ku Mumena kuwa gatatu. Iyi match irakomeye, muri match zose ziri i Kigali. Yes, match ya City Boys ndetse na Gorilla niyo match yo kurebwa. Umwana na se, umwana arakubita se, ese isara babaza umwana we. Ubu ndimo ndabyibazaho bikancanga. Hajat azajya ku ruhande, ajya ku ruhande rw'umugabo, ajya ku ruhande rw'umuhungu we Shafi. Kono harimo imibare myinshi. Ubwo ni Shafi na Haji. Shafi yakaniye ku munsi wese twaravuganye, avuga ati ngiye kwereka papa ko ndi president nanjye, ngiye kwereka papa Haji ko nanjye nabaye president wa equipe. Ibintu byo kuvuga ngo ngikina ngo iki sinshaka kubyumva. Ni match ko bizabera ku Mumena, abantu bakwiye kureba rwose. Nanjye mfite amatsiko rwose iyi match ya City Boy ndetse n'ikipe ya Gorilla. Umukino ubanza City Boy izabakirira ku Mumena, ubwo wenda mu minsi iri imbere barashyiramo n'ibiciro tumenye ukuntu bizagenda, ariko ni match izabikomeye. Nigeze kubona umunsi umwe match yahuje abakozi ba Haji n'aba Hajati, match yari ikomeye cyane. Muri ku ruhande rumwe ntegereje no kuza kureba noneho sasa abahungu ba Haji na Haji nyirizina iyi match ko bizagenda. City Boy ndetse n'ikipe ya Gorilla, Shafi na Haji. Hagati ariko ubwo shampiyona izaba yakomeje ku munsi w'ejo. Rero shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda imikino yagarutse yose ko yakabaye. Ku munsi w'ejo Vision nabonye yakaniye cyane ivuga ngo tugomba gutsinda match yacu ya mbere y'umukino ufungura, ngo bababajwe cyane no gutsindwa umukino wa mbere banza, batsinzwe n'ubundi na Gorilla igitego kimwe ku busa. Mu byibuke na Mugunga Yves, ni igitego yabakubise Mugunga Yves ku munota wa nyuma w'inyongera, anakuramo imyenda araserebura. Vision yavuze ati ntago byakunda ko twongera kwemera aka gasuzuguro. Vision ku munsi w'ejo saa 9 irashaka ngo kongera handi manota 3 kwifite itsinda ikipe ya Gorilla. Ubwo Gorilla nayo iravuga ati twatangiye neza shampiyona fazare, ntago tugomba gutangira nabi fazare tour. Ni match ikomeye ku munsi w'ejo saa 9 rero abantu bakwiye kureba. Kuwa gatanu nta mukino uhari, indi mikino yose yaje kuwa gatandatu. Uri kubona umutoza hariya Abdou Mbarushimana bakaniye wongeyemo abakinnyi benshi batandukanye, avuga ko nagomba gukora uko ashoboye kose ikipe akayizamura, nako akerekera mu cyiciro cya mbere kuko mu kubyo yarazamutse. Kuwa gatandatu Mukura izakira Muhazi United, Rutsiro ubwo ni saa 9. Rutsiro izakira Police nayo ni saa 9, ni kuwa gatandatu. AS Kigali kuri Kigali Pele Stadium izakira Bugesera saa 9. Ubwo kuri uwa gatandatu hari match ebyiri, kuko Kiyovu Sport izahita yakira ikipe ya PRFC ku isaha saa 12. Nabonye Kiyovu Sport itabihanitse cyane ngo bigire intambara. Mbere na mbere Kiyovu Sport yakinnye imikino 4 ya gicuti muri iki cyumweru, aho yatsinzwe na Gorilla 2-1, inganya na Bugesera 1-1, inganya na Marine 2-2, inganya na Rutsiro 2-2. Noneho bashyizeho rero ibiciro hanze, baravuga bati ntabwo dushaka kugorana, nta mpamvu yo kugira ngo tugore abantu bashaka kugura mbere y'umukino nyirizina. Ni 2,000, ni kuwa gatandatu saa 12 bakina n'ikipe ya PRFC. Ubwo abafana ba PRFC babyumve rwose, abantu bagura amatike ya match ya Kiyovu pe. Kiyovu rwose ni ikipe ikeneye kugurirwa amatike mu buryo bwose bushoboka. 2,000 bitatu hari atwikiriye 10 mu myanya y'icyubahiro, n'ibihumbi 20 muri VVIP.
Kiyovu Sport ariko iravuga ati mu gihe abantu batagura amatike ku gihe bakazashaka kuyagura ku munsi wa match hariya hasigaye ni 3,000 ahatwikiriye ni 5 20 muri VIP na 30 muri VVIP. Ubwo ni Kiyovu Sport muri kubibona ibiciro abari kuri YouTube muri kubibona imbere yanyu rwose bwana Lewis yamaze kubishyiraho cyane. Kiyovu Sport iratangira gutera na APR ishaka igikombe yazanye intwaro tutari twabona neza ubukaka bwayo zo n'ubushongore bwazo, ariko hari hakiri kare binumvikana na Kiyovu Sport itarongeyemo umukinnyi n'umwe yasoje ku mwanya wa nyuma ahubwo yatijwe abakinnyi b'intare nibo bagiye kwifasha kuguma mu cyiciro cya mbere. Nabonye n'umuvandimwe witwa Rumama avuga ati ngewe ndagumisha ikipe mu cyiciro cya mbere, reka dutegereze turebe uko bizagenda. Rero Marine ku cyumweru izakira ikipe ya Gasogi. Ni Marine idahagaze neza, ni Marine yifuza kugira amanota byibuze yatuma isa nk'izamukaho gatoya. Ni Gasogi yakaniye nanone kwitwara neza muri shampiyona mu mikino yose isigaye. Why not? N'igikombe kikaba cyataha mu biro bya Shike hariya muri etaje ya kabiri muri 057. Amagaju na Etincelle saa 9 ni indi match ikomeye nayo. Hanyuma Rayon Sport izakina n'ikipe ya Musanze. Rayon ni izakira uyu mukino. Rayon iri muzitezwe bitewe n'intwaro yongeyemo, bitewe n'abasaza biyongereyemo, ariko iheruka gutsindwa match ebyiri ziheruka kandi zifite icyo zivuze. Iya shampiyona ni igikombe cy'intwari. Ubwo ari shampiyona rero yagarutse yahumuye birumvikana. Mwese nyamuneka abantu mufana amakipe yanyu mutangire mwitegure, ibintu birakomeye. Umufana ni umuntu ukomeye cyane. Young Africans yo muri Tanzania yongeye gutandukana n'undi mutoza wa kabiri muri iyi sezo idishyiraho n'undi wa gatatu. Uwitwa Sidramovic yamaze gutandukana n'ikipe ya Young Africans ari kumwe n'umwungirije Mustafa Kodro, bose bamaze gutandukana na Young Africans. Ahubwo Yanga ishyiraho n'undi mutoza mukuru yitwa Murud Hamid, niwe mutoza mukuru ugiye gutoza ikipe ya Yanga. Abatoza batatu mu gice kabyita muri sezo muri fazare gusa ntabwo byoroshye, kuko byose bifite aho bihuriye n'ubundi no kuba ikipe ya Yanga itarashoboye gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho. Ni ikipe twari dusanzwe tumenyereye igera finale ya CAF Confederations Cup, ariko ubu yaguye munsi y'urugo ntiyarenza amatsinda. Hanyuma Joao Felix n'umukinnyi mushya w'ikipe ya Mirase yatijwe Chelsea yageze mu kwezi kwa 9. Amaze imyaka cyane akinira amakipe atandukanye. Uyu Joao Felix akiri umukinnyi wa Chelsea n'uwa Mirase. Harabura amasegonda make cyane yo 12 zigere. Dore inkuru nziza ituma utangira umunsi wawe neza. Ubu wakohereza